50.000, 49.995 čepova, 96, 97, 98, 99 i 50. 50.000 čepova nalazi se u ovoj boci. Znači na pola puta smo da izgradimo super igralište na Slatini zvano Krug, na kome ćemo od proljeća da igramo pravi basket. Zato pridruži se akciji Ubaci čep i izgrađujemo igralište na Slatini za više košarke u Tuzli. Pan OKK Sloboda, pridruži se. Ti živiš slobodu, ti biraš Pan. 50.000. 1.